Hello everyone. Habari za jioni. Naendeleaje jamani? Ni mimi tena niko hapa kwa sababu nimewamisi. Nataka kuwasalimia. Heri ya mwaka mpya. Ni matumaini kwamba itanga mtu lari ngejupogin na mnaendelea kufurahia. Na nimechelewa kidogo kuwajulisha kwamba nitakuwa live hapa, lakini natumaini nitashare hii video. Kwa hiyo hata kama mtu hajaangalia sasa hivi ataangalia baadaye kidogo kwa muda wake. Na niko hapa kwa sababu maalum ya swala zima la elimu. Ni Januari, leo ni tarehe 13, 14, actually 14, Jumapili. Jumapili imeenda vyema huku, natumaini na nyie ilikuwa poa. Na sasa moja kwa moja kwenye topic ambayo nilitamani sana kuongelea leo. Topic yenyewe ni ya watoto kuripoti mashuleni. Watoto waliopangiwa shule za kata, shule za mbalimbali. Mpaka sasa kutokana na mawasiliano ni kiata grupu ni lewat sabo lungana binafsi likiasilianare kinyurumwa mko na lenglangera Maasai ripoti to shule, hasa shule yangata naipanga kage. Nini tuelengere shule yangata naipanga kage, labda niamua wazazi ya shule binafsi ni ujambo jema kisinyilo. Metorne ne olungane ngere nyiwi na yunea. Ngera inodi tiniamua ajo ka shule yunea ndi mawa. Kauri nyane ndoki sababu na yunero na ine uswala lomba na endeleita. Tiara dua mambo yenkisomo ngera Maasai kwa ujumla. Ni mwaka wa 2024. Mwaka wa 2024 kakewona ke heka maana pepo ngera Maasai shule. Mesi data do tukul. Inaumiza emenale kumukulari nitakurumte ni miaka 10 mpaka 15 loima kirore ragele swala longero shule. Ni milio tofauti sabo tangu miaka 15 iliyopita mpaka sasa kwamba etidwe mabadiliko sida. Etidwe mikinda umulugi ameteya italwana kumoki ngera shule. Etienkiti mabadiliko. Akode ndo najuro meti mabadiliko ena usumbufu dido poki nenjere. Etidonje ilungana lenje wona keje hoyo meyunipo ngera ripoti shule hoyo wona keje njibondo yeke ama hoyo. Unajua inakera kweli. Kakore sinduki naitoka ikera zaidi. Irwazazi lengere T50-50. Jabe kwa lungane ngere shule. Kame ata siu hakika nage yunele nagera ye pangte shule zaidi. Na njage dwe pikita ametejo ke pikingere shule. Era iwosiro kulari neba ewei nikiyolo muhimu shule. Andu nikiyolo muhimu shule nimitoka ati kulo mono banjelekera ore tararanje. Elele kumbakte nikiyolo muhimu shule poki. Nikiyolo nanjo kanyipaya itengera ye shule. Yagudu biyolo aja nyipaya itengera ye shule. Nelele kundokiti mitoka ati lero yo banja ajo kanyipitu ripoti ngera shule kanyipitu ripoti tio kuna. Isaidia ina. Kakore siyangai toki malezi longera to napoito shule. Ore bwa meata ndo iwangi shule ngisoma enarake peye piendelea iro yengerenye. Iriwaza zile nepiki ngera shule nedol ninja ajo
idimu nena kera ata eyiolo entoki pookin nidimu aitawala amu ehomoita shule. Me kweli lorore. Eeta mzazi nafasi yenye tembata enkerai enye. Piongoza, neriko, neutaki ntokitin nanare pees. Sasa maituduo ile swala zima lo shule yankatai. Amna natoki dinyana na wene na lengdata. Ayolo baadhi o shule yankatai te wena ing'ua nanu. Ati ingero Maasai kumok. Eti ingero nguliti pati kai kumok ingero Maasai na shule. Ayole shule na belerai. Nati kibirashi atando yoro Maasai na shule. Eti shule mukindi shule yankatai ibora ingero Maasai na shule na leng. Eti shule najo te Parakuyo, engalo Parakuyo te Morogoro. Yata sinye ingero Maasai kumok na leng na shule. Onkulie ake nemayolo nanu. Sasa kaideti tabu iko kwamba ore nena shule yonkatai nabore ingero Maasai. Eti sinye shule Lesoit Secondary School ebore ingero Maasai kwanza shule duina tipiko ne ingero Maasai oteheto openy kakipondo nkera nguli tipati kai shule ya Maasai na baraki. Wadogo zangu wamesoma pale na naifahamu vizuri ya shule. Kakore shida natina na shule du najuto I didn't specify ate ju shule yuru Parakuyo nate heta tongi shwenche pepo ngera isomatine. Iule ningere ko labanje heta ka ngero nguli tipati ataka mer Maasai heta tongi shwenche omita hoto shule ka ngero nguli tipati na ifaidito. Amore lalote hete shule ne laki nkishuna bana mayelo mita ho shule mionyeshita do ajo tadu abelengo kweli peta heta na shule pepo ngera. Nyarude pake shule basi neje shule nda hotende olotonyora ne ngare litonyoru ntwaya. Metibyo ndoki naji kiata uchungu amuyona heta na shule kwa hiyo lazima peke yangera misomata newe. Na botaina. Wenga yare, njiula tena na shule nkumokta na yolo nanu. Aku, ewe nesomare ngera, kage wesi na nyayeki murano. Ginebu shule ni yona na neta yurubweni labda londo yolo la yo, kaimi orni nyajo kalo londo ye ne kalo lolo la yoko. Amjere do meto hari kwa ngov nepo mbak tofauti. Kenyeta ngera murano tinalo, nipo mura labda nebundo ye tinalo, nipo nisuru nindo ye rabura bweni labda ayanguli we tinabo igurani. Ndokitinga ajabu tadi ajabu. Mesaida katamba kareke. Mindimu atama murano fully nifanya sini shule full. Ure nye shule ope nyutumwe kutosha nje yue ngere nenge peka kilenye poki nine weji. Pamata raba kunja orangere lukonya nenya murane nuswe lukonya nile shule nuswe lukonya. Ntegemea kweli na karependo akolongani kuifaulu baraki baadaye. Meraisi nyata peno. Kwa yuru Maasai otimba opo ya itankere nje kuna shule yongatai. Eyune bolongo nyeke. Asana na shule ita na tulimu bazi. Eyune bolongo nyekajo. Idendu kunajo te bodi ya shule. Netu uongozi shule. Netu uongozi nkijiji. Netu uongozi ngata. Kanyipi mitumia erike uongozi ni oti nene weitin. Aliki ukweli na endelita tatuana na shule. Kanyipi mitumia yaliki ukweli na endelita tatuwa shule. Alafu, kindi tuadwela mutu wazazi. Kama tata wazazi ya mewengera yu mzazi ya nkere urubweni. Nemanya ninyenga we namanya. Njiru ura antasaru lore. Njiru ura baya lulure. Kame yulu nyiru tunaendelita kiwarete na loongera. Kageti luwa na kwa yulu bana. Yulu rumurang. Yulu na nato yoben. Kwa ni bana ilunganak na ilolo murano ndo ye nilimu matuwa le mesita na natokiting ni suru siri poki na endelita. Opi suru na siri nini na ye unike nkigwena. Enkijiji ne gile Maasai. Ure dele bweni kumbe murubweni otoningera nisoma. Ubweni unyayiki murano. Nina be kutwa. Fiana ntabayani duwagero Maasai form 4 itwa dumungo shwa. Itwa pale shule ito hoki.
netijing'ata tenkiti kihongare ake duo ekijinga nenkihor inkera simui impesai napuo nkuti tokiting etamaa emuda dorrop kama chipsi emenaleng amu itanyidu wasasi lenkera nitangoshuak nitau enkinyitoki naata oltung'ani amirr pihakikisha ajo homo sinye enkerai enye shule pele ina kerai shule nentokitin nijo nena naapuo aendelea enkaji yeyio matabolutu nkonyek amu mepoito tadi nkataitin naleng emeng'orutu enekingo pikisibiti murrano tiatua shule yiyo nkatai naata inkera ormaasai amu ore petipikaki nena kera shulei etii irmalengon sasa niula taata peeku njo ake duo idip enkerai form 2 form 3 nedung' shule niyami nedumu enkae enkohoke neya ilo yamaua likae neeku ake duo nji ikuntai nejia kibarita kweli enekiyieu nikibaya kama taifa lormaasai mikibarita we yiok kinguranita neta saa nifikiria oltung'ani otejo kaata tanki naikash tenipik duo enkerai shule nilo aiting'oki form 2 form 3 form 4 tena kiti nimipik ake duo nilo enkerai kiama nilo ayiu nkera nitau enkang ormaisha ake sinye ilo kulikie ena kiguran nikiapare enkiguran tanyi duo esereto shulei ormaasai natesheta irmaasai aitaunye nkishu naba namayiolo alafu nemetiki serious awatanya nipangakini enkerai aata tanyi iltung'anak kumok layiolo ake saanu lenchere ipangakaki nkera nana shulei nenkidimu naa atalaki tiada kai miteua awaita njeuro oltung'ani aawa enkerai enye shule mukindi enkata ishule labda elerai enkata ishule parakuyo labda enkata njeure iltung'anak awaita nkera ameyioloi ajo teneya oltung'ani enkerai enye inewueji sawa opeho miidip form 4 mifaulu itilung'ana lenkidipa aijihakikisha ajo mifaulu enkerai tenelo nena shule sawa kindim duo atipik lawama atejo shulei nemeeta ormsingi sidai lormasomo nina tanyi penyor nye iltung'anak kumok awaita nkera private amu midol ake shule private ifauluto nkera kiasi fulani amiti serious peno labda kwa sababu jalakita impesai kumok kake me iltung'anak pookin oidimu atalak shule private ada zao ni kubwa ore shule private njelak enkerai chuo kikuu omidipa ada amegolo kwa hiyo me iltung'anak pookin hasa irmaasai lalikiyiolo oidimu atalak nena shule nina pibidi pikihet ormsingi le kuna shule yiyo nkatai amu ninye kindimu awaita nkera iltung'anak kumok dorropu Kiyiolo pookin ajo ore shule mambo ya shule entoki ng'ejuk tiatua enjamii ang niendeleita ake aaku ng'ejuk paka idiki inko peyie petumoki ataa entoki ng'ejuk kake enanyorri nenaata tipat tenikibolu nkonyek kama vijana iltung'anak ootauelewa kuna tokitin kemikintoki data orure kwa mfano tanya shule lesoit matejo minye ayiolo naleng'u Ene-Mukindi ayiolo tonana shule pogira abaraki shule Mukindi secondary school we shule lesoit secondary school we mbodi shule hasa lesoit irmaasai malimuni tiake sinche lormaasai idimuno itatanyi pisibiti iltung'anak atejo kiyieu nikiworu iltatiso lemurrano tiatua shule minyai ntokiting are nepiki ulinzi kutosha nepiki doria wenkerai netokini aning'oki labda itorokere shule ormurrano yoyote oning'okini ajo etijing'a atua ama ibweni ilo ntoyie labda aing'oru ntoyie ameyioloi dii eyioloi trust me eyiolo iltung'anak nena kera naasita mbaa nijo nena ameyiolo ronje nkera ope neyiolo sinche irmurran nena kera netii ninye iltung'anak ojeito mpaka maata uhakika wena naleng kake etii ntasati naishirikito ntokitin nijo nena kiyiolo oltung'ani entasat ajo eeta enkerai enye esimu sapuk nitu inyang'aki nemipar ajoki kayaunye ina simu kayaunye smartphone nitu kinyang'aki nchi egira iltung'anak ajo kirr pake menje na si nchangie ilo swala miendelea kama nimimpar enkerai najo kayaunye esimu sapuk kayaunye ntokitin naata ekisasa nitu incho mpisai kama pate nimimpar enkerai ino ijo king'ae nakita nana tokitin kwa mwisho wa siku kinchangita sio kama wazazi kuna tokitin kwa matejo duo yiok
Manya naji sakutore amu maya mini nantoke sakutore vajo njeki sakuto kake idim ntokitin nijo kuna ifikirisha oltung'ani ometejo njeki sakuto. Tamara tawa sasa nedol ntokitin naatangere nche nituho kanyipimi parajo kaitung'wana na tokitin. Manake nkisinche nyora na keri honkitai. Ai hondokitin sapukin ombese sapukin. Ole lo hongita menji hongita ba hongita beto mokai haributu na kera. Ninjoi haributu ametejo kidi metiendo kiepeho. Metiendo kiepeho nako. Chikincho oltung'ani entoki neeta sinye entoki nayieu. Sasa ni wewe. Nemengera pookin naata uelewa. Etii nkera kweli ninche miaka 15, 16, 17. Uri na umuri mbofu naleng nemeeta nkera entoki najielewa vizuri. Bila kuongozwa na mzazi neutakini ntokitin sidan naas, ntokitin nanare enkanyit. Ejingi nkera kumok enkumono naleng. Hasa watoto wa kike duo nche naata riski ya kubeba mimba. Kaidai layo ninche mitanapi ninche nkoshua kwa hiyo. Tenhomaita sinche apik iltung'anak nkoshua tidie nepik kake menap duo ninche kama ninche. Wa kike sasa ambao wana uwezo wa kubeba mimba. Ninche najing atulo janga. Kwa hiyo hii Januari haijaenda vizuri, maana heka ni nyingi. Miripotito nkera shulei hata duone na natsirakaki. Nimetidu si ufuatiliaji peyiolouni nyajo kakwa ewaki shulei private au nguli shulei. Kwa hiyo nena homo life tinenja kido enitadamu iltung'anak ajoki matarbalozi tewuei nikitii. Kuanzia nkang' ino, familia ino penye, welelate ino. Mairorodi kuna tokitin, mairorie iltung'anak ajoki le Maasai. Maikuna njinji onji. Kakore sirore sapuk tenewueji. Jo petir Maasai yoyote ing'urate na video netii orgurupu ojo bodi ya shule to kuna shule orparakuyo onkatai. Mairoro ilomonoti. Kanyo taata meyioloi. Kiyiolo pookin ajo ore shule ya Tanzania miruhusu nkera mehomoita shule ya usimui. Kama tiniti nkera naata simui to shule natumto mawasiliano einche ormuran, kanyipe memirari nena kera te shule nitoshakisie fine. Apik sheria kali. Kwambe nouru nina na simui nyau ihori itupukorite shule wiki olapa ashu wiki esiana adhabu nidima ituria nguli kera mitoka ata simui to shule inayasilianare wa kulo tung'anak. Eti nkoitoi kumok naleng nikindimu ataas pekiokoa azi amu torno taata nji situation oshule nemiripotito nkera opiripoti aibu depikiho aibu. Netijinga taata kulo mtandao nilenjamii social media. Tiripoti ni shule nyitoa nkarna elimuni nahomoita weni tuepuo. Ekulu nje etumito nje Maasai lang orore kila sehemu. Orore taro social media. Orore to shule. Nikiteheta wendo mbesa yanga wabene ngiror megna ponda isema meaita Maasai nkera shule. Ilarin saidi ya 15 ndokitin nijo kuna naendeleita. Mayala nanu kake mikinauru maendelea airo. Maendelea itadamuno ntokitin sidan nijo kuna. Ameeta tipat. Ete shule tipat tenkerai. Ore enkerai naton te shule nitulia baraki enduatu maisha sidai. Teninye openy, naret ninye openy, neretaki sii ntoiwuo enyenak. Kwa hiyo maendelea ushorkelele, maendelea airo. Amu muhimu shule naleng tiatua jamii ang'. Amu ore nye kunda kulie nikijo labda murano nguli pookin labda mataas nena iting'ito dake kinyoromi punguita amu mokure eeta tipat. Amepudi ntokitin kama enkata. Ore enakata nikitii, ena kisasa nikitii, mokure tuldili nena mamboi mokure eeta tipat mamboi nijo nena emurano kuto neme nkera shulei. Kerekita yo meuta maendeleo atua jamii ang'. Kwa hiyo kuti iltung'anak oing'urate ena video kakayiolo ajo aing'ua tene piing'uraa iltung'anak pookin oyieu ning'uraa nisir maoni linono tine
Kanyo kias pikisaidia shule yonkata yang pepuo nkera aisoma nepal enkiguran. Kanyo kias. Kanyias iye kama iye. Kanyias enkijiji. Kanyias uongozi shule. Maibiribira pookin lorore. Niwatakie Jumapili njema na jioni njema na wiki njema. Nawapenda. Kwaheri.